Tuguhaye ikaze ku kibuga cy'imirwano ikomeje guhanganisha M23 ndetse na FARDC. Intambara iravuga ko mu baturiye Masisi ndetse n'abaturage bari bamaze iminsi bari guhunga ndetse barasaritswe n'urusaku rw'amasasu rw'imbunda ziremereye. Abo bose ngo uyu munsi babonye agahenge ngo dore ko ingabo za M23 ndetse na FARDC imirwano bayihagaritse, ndetse abaturage bavuga ko byibura bongeye gutuza bakongera kumva umutima usubiye mu gitereko. Ni nyuma y'uko rero kandi African Union yamaze guhereza umukoro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bababwira ko bagomba kubacyura cyane cyane impunzi zisaziye mu gihugu cy'u Rwanda na Uganda, ngaho bose bakwiriye gusubira mu gihugu cyabo ngo dore ko ari iki gihugu cy'amabasaziro yabo ndetse akaba ari nacyo gihugu cy'amavuko. Tshisekedi akaba nyine yatangiye kurya indimi. Nanone kandi basabye ko M23 na FARDC bya burundu bahagarika imirwano, intambara igahagarara ngo bagatangira inzira z'ibiganiro ndetse n'inzira ziganisha ku mahoro. Tshisekedi nanone yongeye guhabwa umukoro udasanzwe kandi uremereye, dore ko yasabwe ko yirukana FDLR ku butaka bwe ndetse agahagarika gukorana nayo ku buryo bwa burundu. Tugwaye ikaze rero ku buryo burambuye n'amakuru y'umutekano na diplomasi n'ibigenda bigarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye. Ibyo byose tukagenda tubikubwira uko bwije n'uko bukeye. Bari ubwa mbere banye natwe rero ntitwibagirwe maze kandi subscribe tujye turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu ba mbere. Mu nama yabereye i Addis Abeba muri Ethiopia kuri uyu wa gatanu yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu by'akarere barimo Joao Lorenzo wa Angola, Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Paul Kagame w'u Rwanda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, William Ruto wa Kenya na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Yasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gucyura impunzi zayo zose ziri mu Rwanda ndetse na Uganda. Iyi nama yabereye muri Ethiopia yasabye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gucyura impunzi zayo zose ziri mu Uganda n'u Rwanda, zirimo zihamaze imyaka isaga 26 zahorahunze ubugizi bwa nabi bumaze igihe muri icyo gihugu kubera imitwe yitwaje intwaro ibarizwa muri icyo gihugu. U Rwanda rucumbikiye impunzi zisaga 80,000 zikomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abo mu duce dutuwemo n'abavuga ikinyarwanda bamaze igihe baribasirwa n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abaturage bagenzi babo. Gusa iki kibazo gikomeye nuko Kongo yakunze kumvikanisha ko itemera impunzi zayo ziri muri ibi bihugu. Urugero naho mu kwezi gushize Minisitiri w'amashuri muri makuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Muhindo Nzangi Butondo, yabwiye abanyamakuru ko nta munyekongo ukuri wahungira mu Rwanda asize amahoro n'ubwisanzure buri iwabo. Muri iyi nama kandi yari iri kwiga ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, hafatiwe n'umwanzuro wo gusaba imitwe yose yitwaje intwaro guhagarika imirwano bitarenze tariki ya 30 Werurwe 2023 no kuva mu duce twose igenzura. Hasabwe kandi impande zihanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika imirwano mu maguru mashya no gusubiza mu byabo abahunze kubera imirwano imaze iminsi. Mu myanzuro yatangajwe n'Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC nta na hamwe batunga agatoki gusa umutwe M23 nk'uko leta ya Kongo imaze igihe igaragaza ko ari wo w'umutekano muke muri icyo gihugu, ahubwo hasabwe muri rusange imitwe itandukanye irimo n'ishinjwa gukorana n'igisirikare cya leta mu kurwanya M23. Inama y'abakuru b'ibihugu rero ije ikurikira yabereye i Bujumbura tariki ya 4 Gashyantare uyu mwaka, yasabye impande zombi guhagarika imirwano, igategeka umutwe wa M23 gusubira inyuma kugira ngo uganire na leta ya Kongo ndetse no kongera ingabo z'uwo muryango zishinzwe guhosha imirwano hagati y'impande zombi. Abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu bigize East African Community bateraniye i Nairobi tariki ya 9 Gashyantare bemeza uduce barimo ingabo z'ibihugu zizajyamo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'igihe M23 igomba kuba yashyiriye hasi intwaro. Iyi myanzuro rero yafatiwe Addis Abeba ije yunganira iyafatiwe mu zindi nama zabanje iyo kuwa 4 Gashyantare n'iyo kuwa 9 Gashyantare, nubwo guverinoma ya Kongo iba idashaka kubahiriza iyo myanzuro. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibarizwa n'imitwe yitwaje intwari isaga 130, mu gihe Kongo yo itunga agatoki umutwe w'inyeshyamba wa M23 uvuga ko uterwa ingabo mu bitugu n'igihugu cy'u Rwanda.